Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad pod zvijezdama. Taknem nebo i putujem kroz svemir, tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba, Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, daj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka Wings. Bloom je pronašla novu prijateljicu, Stelu. Zajedno će otkriti mnogo toga. Tajanstvena bića prijete Steli, vili sunca i mjeseca. Ona zna kako će se obraniti, ali treba biti zahvalna Bloom na pomoći. Hoće li i ona postati vila? Saznaćemo u Alfiji, školi za vile. Znači, to je kraljevstvo Magicsa. Wow! Ovako nešto nikad nisam vidio. Ono tamo je sigurno tvoja škola. Jesi li uzbuđena? Naravno. Onda krenimo. Ne želimo da... Ej, kao da je tu neki nevidljivi zid. Ne mogu proći. Stvarno? Gdje je? Ja ništa ne osjećam. Jel to vi mene zezate? Ne, dušo, stvarno. Stella, jesi li ti to možda napravila? Ne, Bloom, to je zaštitni zid. On sadržava nečarobna stvorenja izvan Alfija. Žao mi je. Vi ne možete dalje. Mama, tata. Vrijeme da se pozdravimo, Bloom. O, moja mala curica. Uvijek daj sve od sebe, ok? I zapamti, mi ćemo uvijek biti uz tebe, bez obzira na sve. Kiko, ti ćeš paziti na nju. Ne brinite, u dobrim je rukama. Hajde, moramo krenuti. Doći ću vas posjetiti čim budem slobodna. Ja ću vas poslati doma. Spremni? Ostanite tu. Solarija! Sretan put! Jesi li spremna za Zaron? Jednom kad prođeš kroz zid, nema više povratka. Odlučila sam, Stella. Idem s tobom. Oh. Dobro, onda krenimo. Vrijeme je za prijavu. Ovo mjesto je fantastično. Nemoj da ti to odvlači pažnju. Tko je ona gospođa tamo? Griselda je odgovorna za disciplinu. Ona ti već treba privlačiti pažnju. Kako je tebi ime, mlada damo? Eleanor Dolone. Ja sam poslala prijavu prije nekoliko... Dobro, da vidimo nalazi li se tvoje ime na popisu. Eleanor. Jesi li nervozna, mlada damo? Mala. Pronašla sam te. Eleanor od Dolone, možeš ući. Hvala. Sljedeći! Što sad? Ja nisam na popisu. Da, jesi. Pobrinula sam se za sve. Princeza od Kalista je trebala doći ove godine, ali se zbog nečeg predomislila. Dala mi je ovo pismo da dam direktorici. Ja joj ga neću dati i to je sve. U stvari, ovdje nitko ne poznaje princezu od Kalista. I ti hoćeš da ja zauzmem njezino mjesto? Stella, nismo baš fair. To je mala bezazlena laž. Hajde, curo, sad je malo prekasno za odustajanje. Dobro jutro, gospođo Griselda. Nije li to princeza Stella od Solarije? Nakon svih događaja prošle godine nisam se nadala da ću te vidjeti ponovno.
Znate i sami da ne odustajem lako. Da. Tko je tvoja prijateljica? Princeza od Kalista. Princeza od Kalista. A, Varanda od Kalista. Da, to sam ja. Vas dvije možete učiti. Vidiš? Sljedeći! Uvijek imam dobre ideje. Nego Stella, šta se dogodilo prošle godine? Ništa. Gospođa Griselda voli dramatizirati. Novi studenti su stigli, zgodno izgledaju. Još nezrele mlade vile. Prošla su stoljeća od kad sam ja bila na njihovom mjestu, a čini mi se kao da je bilo jučer. Profesori, ništa ne vidim. Oprostite, da li bi... Aha. Pa, to bi trebalo pomoći. Sad je bolje. O, profesore Vizgis, trebali bi biti malo pažljiviji sa svojim transformacijama. Ova će škola biti vaš dom u sljedećih 5 godina, ali ona može isto tako prestati biti vaš dom u svakom trenutku. Pravila ove škole zasnivaju se na disciplini. Ako ne budete poštivali pravila, ja ću vas osobno otpratiti do glavnog izlaza. Ovo nije škola za mađioničare i niste ovamo došli naučiti hokus pokus. Prema tome, ne možete koristiti svoje moći u hodnicima i u drugim prostorijama. U stvari, jedino mjesto gdje možete koristiti svoje moći je učionica pod budnim okom profesora. Jesam li bila jasna, princezo Stella? Zahvaljujući tebi, kemijski laboratorij neće biti u funkciji do idućeg mjeseca, najmanje. Sad mislim da znate što ne treba raditi, ako želite ostati s nama. A? Ti si to napravila. Pa, tata je podmirio svu štetu. Ispričavam se što kasnim, nadam se da je u redu. Dame, dolazi direktorica. Pažnja! Stvarno, nema potrebe da budeš tako stroga. Nadam se da vas gospođa Griselda nije jako uplašila. Dobrodošli u Alfiju. Najbolju školu za vile u cijelom kraljevstvu Magix. Inače, to je jedina škola. Uđite, dame. Evo nas. I tako sad počinje nova školska godina, a kad ona završi, bolje ćemo se poznavati. Postati vila nije lak zadatak, ali znam da vi to možete. Želim vam reći da smo profesori i ja uvijek tu da vam pomognemo. Ok, dosta predavanja. Samo slobodno istražite okolicu, ali budite pažljivi. Opasnost svuda vreba. Ne približavajte se vješticama iz mračnog tornja. Slušaj, to će sad reći. Ne približavajte se vješticama iz mračnog tornja. Dobro, govor je završen, slobodni ste do večere. Puno sreće svima, vidimo se sutra. I nastava počinje točno u 9 sati. Molim vas, budite točni. Svidjet će ti se direktorica Faragonda. Uvijek ponavlja iste stvari, ona je jako brižna. A tko su vještice iz mračnog tornja? Kraljevstvo Magix ima 3 škole, naša je jedna. Druga je škola magije Crvena fontana. Tamo idu oni dečki. I na kraju tu je škola za vještice Mračni toranj. Vještice, wow! Da, pa bolje da se držiš podalje od njih. Hej, vidi! U istoj smo sobi. Cool! Ono tamo je moja soba. Ista kao i prošle godine. Imaš svoju sobu? Wow, prava si sretnica. Ja imam cimericu. Oprosti! Ne, ti oprosti. Upravo sam stigla i ostavila sam stvari po cijeloj sobi. Ovo je biljka koja govori. Ja sam je napravila. Zovem se Flora. Oj. Ja sam Bloom. Bloom? Mislim, da, Bloom je ime koje mi se sviđa, ali to nije moje ime. U stvari, moje ime je Varanda od Kalista. Da, to je moje ime. Kalisto? 4. svijet kraljevstva Magix. Vidi prsten. Wow, to je stvarno sjajno. Bok, ja sam Tehna. Bok, Tehna. Ja sam Stella. Hej, čula sam za tebe. I ja. Inače, prije nego što digneš sobu u zrak, javi nam da pokupimo stvari, okej? To je bio nesretan slučaj, ako te baš zanima. Nesretan slučaj zbog kojeg su te izbacili. Kako si se uspjela vratiti? Pa istina je, ne može se bez nekog ovako lijepo kao ja. Bezobrazna biljka, pusti ga
odmah. Ne, Flora, nemoj grditi biljku. Kiko ju je sigurno pokušao pojesti. Ona se samo branila. Da nisi gladan, mali zeko? Evo. Kad već pričamo o hrani, što kažete da večeramo vani i proslavimo početak nove školske godine? Sjajna ideja, tako ćemo se bolje upoznati. Je li netko za picu? Što je pizza? Da, što je to? To je nacionalno jelo kalista, manje više. Magic stanica, zadnja stanica, molim vas izađite ovuda. Jesmo stigli? Mogu li otvoriti oči? Da, hajde pogledaj. Izgledaš razočarano. Naravno da sam razočarana. Zar je to sve Magix? Glavni grad kraljevstva Magix, najčarobniji grad u svemiru. Pa što si očekivala? Ne znam, zmajeve, patuljke, čarobnjake, dućane pune čarobnih štapića. Ali to su sve stvari iz bajke. Ovo je pravi svijet. Ovdje sve radi na principu energije čarolije. Čarolija je svuda. Wow! O Bože. Ako je hoćeš vidjeti, moraš samo gledati. A sad idemo jesti. Da, idemo. I ovdje imamo, može se reći, okvire za one malo hrabrije. Ne znam. Zmije i guštari. To su one. Oprostite, gospodine. Da? Jeste li vidjeli isto što i ja? A što to? Tamo je upravo prošla grupa djevojaka. Nisam lud, zar ne? Ne, niste ludi. To su učenici iz Alfije. Danas im je prvi dan u novoj školskoj godini. Hej, moje naočale, vratite se ovamo. Moram odmah upozoriti veličanstva. I one su Magixu. Ovaj put to mogu same riješiti. Halo? Ah, Nat! Što se dogodilo ovaj puta? Ti beskorisni dive! Vila i njene prijateljice su u gradu veličanstvo. Upravo sam ih vidio i krenule su prema centru grada. Jesi li siguran? Zvuči predobro da bi bilo istinito. Stelin čarobni štap mora postati naš. Slušaj me, ovaj put nas nećeš razočarati. Ako to učiniš, ja ću se osobno pobrinuti da više nikad ne skineš te naočale s glave. Jesi li me dobro razumio? Ne naočale, molim vas. Obećajem da vas neću razočarati. Ne kužim zašto mi mobitel ne radi. Vidiš, ukucam broj i ne dogodi se ništa. Daj da vidim. Ja dobro baratam elektronskim stvarima. Tehno, što je smiješno? Ovo je predpotopna tehnologija. Gdje si to nabavila? Ali to je najnoviji model. Na zemlji? Možda? Oprosti, nisam se trebala smijati, to je ružno. Halo, Blum? Bok, mama. Da, sve je super. Škola je super, dijelim stan sa Stelom i sa još 3 cure. Ne, nastava počinje sutra ujutro. I ne brini, javit ću se ponovo, okej? Da, razumijem. Neću zaboraviti, obećajem. Mama, sad moram ići. Prijatelji me zovu, pa puno vas volim i poljubi tatu za mene. Sigurna sam da je to on. Stvorenje koje nas je napalo u Gardeniji. O, promatra moje prijateljice. Gdje je? Moram ga naći. Dakle, Nat! Vidio sam plavušu sa čarobnim štapom na trgu. I bila sa svojim prijateljicama. Moramo uzeti taj čarobni štap. Sestre, neko nas promatra. Mogu li se ja pobrinuti? Makni se, klipane, ništa ne vidim. Sad još samo da nestanem. A ona će ostati ovdje. Tako je bolje.
vidjela naša šala. Okreni se! Iznenađenje! Ja sam Vila. Ha! I ti to nazivaš čarolijom. Pokazat ću ti pravu čaroliju. To je čarolija. I ovo je čarolija. O ne! Gdje je Varanda? Trebala se vratiti do sad. Ne znam, možda se izgubila. Dođi ovamo. Nisam još završila. I sad završni udarac. Kakva šteta što si nas srela. Slatka mala Vilo. Ostavi je na miru. Bori se s nama. Patetično. Nat, prepuštamo ti ih. Zabavi se. Sad je red na nama, životinjo. To je ta djevojka sa štapom. Static Sphere! Sonic Blast. Golden Pollen. Oh, kakav glupan. Vidjet ćete, gubitnice, same ste to tražile. Svi za mene! Zaštita! Sestre, prepustite ih meni. I pripremite se za najgore. Solaria! Odlazimo, djevojke. Ha? Gdje su? Nevjerojatno. Nestale su. Bloom, jesi li dobro? Sad si na sigurnom. Znaš, Bloom, obzirom da si zemljanka, moram ti priznati da si se dobro snašla. Zbilja si hrabra. Stella. Trebamo li nešto znati o Bloom od Kalista? Možda sam nešto izmislila o Bloominom porijeklu. Sve ću vam objasniti na putu prema Alfiju. Okej, nema nikoga. Imate li uopće predodžbu o tome koliko je sati? Mlade dame, brinule smo se za vas. Idite odmah u krevet. Sutra ujutro ćemo ponoviti pravila škole. Ne tako brzo, princezo Varanda. Jesi li nam nešto zaboravila reći? Dobro, moje ime je Bloom i ja sam sa zemlje. Znala sam. Ti nisi prava princeza. Mlada damo, prevarila si nas. Istina, ali ona posjeduje čaroliju, inače ne bi mogla proći kroz zaštitni zid. Sad nam reci, Bloom, zašto nam nisi rekla pravo ime? Pa ja... Gospođo, sve ovo je bila moja ideja. U redu je, Stella, dolazim iz malenog mjesta na zemlji koji se zove... Izvan kraljevstva Magix? Potpuno nemoguće. Molim vas, nemojte me vratiti. Oduvijek sam htjela svim srcem postati Vila. I sad moj san može postati stvarnost.
Lagala si nam i to je neoprostivo. Ali ona isto tako ima san u koji potpuno vjeruje. Pokazala je veliku izdržljivost, a nije li to vrlina koju trebaju imati sve vile? Da, gospođo. Idite sad u krevet i nemojte raditi galamu. Da, gospođo. Nisam mislila da je na zemlji ostala jedna vila. I ja. Mislila sam da su nestale prije puno stoljeća. Pa onda, ko je Bloom? Tko? Winx! Mi! Pa ako ćemo biti ekipa, moramo imati ime, zar ne? To i nije tako loša ideja. Ime je dobro radi preporuke. Istina! 3 vještice se zovu Trix, a mi se možemo nazvati Super Petorka. Stelina Petorka. Sjetila sam se. Vjetrovite vile! Što? Vjetrovite vile. Kratko je i slatko je. Zašto vam se ne sviđa? Ne, zvuči jadno. Ja sam za Winx. I ja. Savršeno. Zato što, vidite, ja sam već napravila logo. Jednostavno i cool. Ovo izgleda sjajno, Bloom. Da, ali što znači Winx? Ništa, samo Winx. U sljedećoj epizodi dogodit će se velika zabava u Magicsu. To je prilika da se svi bolje upoznaju. Dečki iz crvene fontane su nevjerojatni. Vještice neće biti pozvane i neće im biti drago. Što će napraviti?